ile weka ufanyike ile uha. Ratana. Urendeske tena. Kirata. Muprofita tarhe. Kupanda maswali. Kupala kone koswati. Kupala kone kocheta. Lupula ne. Enirtamena ne. Ubawotu mama so mudati unga ega sibani banu ega salman ubawotu sukra ubawotu ni mfilisi ubawotu ya pili ubawotu makasuka na kafuru ubawotu yo fana ni kombia ya wachis nena watu kadilo kirukuwa test kana takajile bahanga ubawotu abantu wekana ubawotu fena ningezi namhlanje nampona ngiro uba uyawutshisa nakena leshawa yakudeleza umuntu wali walindwa uba wathi uKristu ngemvelo akathanda izinto ke batata bene indise yare ngofa mudima Israel mamothale batho basiba orape uba wathi ufuna silungise lento yokuthi Jehova uNkulunkulu kaIsrael namhlanje singabantu siyakwazi lokuthandana ubandele mathwala ifa uba wathi njengoba sasingabantu abagcwele ngezinto ndathi mazakure arikukutu uba wathi ukhuluma sawathi arikutusi Santa tenkisi isiphunzi sakubaba unkitsini stusi esiphunzi Santa tenkisi sakubaba unkitsini stusi Santa teulo sakubaba umlo tenkisi ubaba unkitsini teulo teulo wipo oh skuti Santa tenku sakubaba nemba ngeno gogo ulikuntusi teke phile nakhono kolata uba wathi uNkulunkulu umsizile ukuthi aphile akwazi ukukhuluma lezi zinto akele sibhedlela mona kinela moya ke ngama ICU uba wathi makalele esibhedlele ase-ICU 2018 uba wathi ngo-2018 watantateu uba wathi kwafika uNkulunkulu nemamu kanye nogogo akena mona tomala makontateu uba wathi wabuba ukukhuluma akunyanga wabuzuba bakuthi ufuna kunyanga ufunani amakala fe uba wabomanga wanziba ubuzuba bakuthi wathi angikwazi wamkhomba ugogo awaziba wathi umama akimemamu wathi ugogo ariya itokuta wena tamao kuta bathu abalape bale pantale abalape bale yimu wanzilemamu uba wathi aske waphela ntateni kutoma uba wathi ukuthi wasikutshela ukuthi abantu babafakelela iphando babathandaza bathi uNkulunkulu kaNkulunkulu kanye noNkulunkulu kaKristina bangavaleli uNkulunkulu ngaphandle anotamayo obone bathi uba bahamba atshela isizwe zatelo tenga bona utata hospital ngoba lekele mayisibu zatelo uba wathi uba ulosa wafika wazobheka ubaba ase-ICU ntate wabona ile ene kana na msebenzi ke mtshike ukuthi nawe ase kana ke akula utayandeka uba wathi uba uPhumalo naye wayenomsebenzi athe umama ozohamba nabamathulogo ayobamba umsebenzi awe yawe wathi ukuba kuyakwazi wabonela uri abarape uba wahamba atshela abantu ukuthi bari mukimu wa mema nkuli tate bathi uNkulunkulu kaNkulunkulu baska bashiyana tate bangumshina abantu oNkulunkulu ikwanda tate bari mukimanda tate lo ende mamlo bathi uNkulunkulu kaNkulunkulu awuvela baphethe kwala tutu uba wathi beza nomole mukimanda basangule ne a nathi sithi uNkulunkulu kaNkulunkulu masingokokomo sikala barola la uba singababeli libole libe bana bantu dituru tanku uba wathi namanje sibeke izukulu zakagogo jawa ube uba uyabacelela tate uba wathi uba uNkulunkulu denda tara muiponi kale tate muiponi matekwa uba wathi loba ulamiboni baskaba rwana tate rampo uba wathi kanye loba ulampoka bangahlukani tate baskaba rwana uba wathi loba umuntu bangahlukani nawukula ka 1988 uba wathi ukhumbula ngo-1988 ka September ngoSeptemba nemamkwanela moya ugogo makani natheka bana bayeka mole bangabantwana arikeleke wena wathi inkonzo arikeleke wena wathi inkonzo kwela 1988 September uba wathi 1988 Septemba ari wena le uba wathi uyacela sibuyelana ipolelo kwa bana ka no mutulu uba wathi sihlangane futhi emthunzi abone manje uba wathi akubona ngo ashaka batseni bakhala uba wathi nawe
esongela umabetha kuba bathi bambethe bakhavalile Karata dihlokosokoseng. uba bathi singahlukani Bona pelele kude. uba boyebona Tazamela. Ore pelele. uba bathi bamufile Itema. uba kudlile Date kaufana akijile ndabazana. uba bathi indaba zenu nonke indaba zenu zimnandi Gwele dikuta dikutukele. Negere kitabona nenzinare. Hale dikiphile. uba bathi yena khuluma uzokhulika malokuthi basithi uba bafile Lena katana. uba boyasithanda Ratana. Ene skara cha ko mukete wala waye cha ko mukete. Awunta yeye ndikala kimo. uba bathi ningabuza imibuzo ukuthi mungani babaya kabani bani uba bathi ningamlayeli ulayelwa umoya uba bathi amagama wonke akhulunywe ngabobaba namhlanje thina ebandala la ekhaya manje ngeke siwabuze na uba bathi unomlingo osalelayo uba bathi akafuni ukukhala ngumuntu uba bathi akafuni futhi ukuza umuntu kabuhlungu uma angashona emhlabeni unkulunkulu ufuna moya wakhe phezulu kababa uba bathi akathethisi abantu ubusisa abantu kuphela uba bathi unkulunkulu kunika insebenzelo kusebenzela abantu uba bathi noma usebenzela umuntu ongamthandi uba bathi ubusisa umuntu omzolile ayifuni wena indaba kababa uba ubeyintetele isikhathi sambili uba wathi udlisile isidliso yenge zihlabelele Lamona mnola. uba wathi Siyakwazi siyakwazi ukuba tusheka apaseka jeko imitelela mabisho kwa wale. uba uyacela unkulunkulu usize siye ethuneni Medico, lakho medico. lapho ematafo Awakomo wantu. uba wathi ethuneni lakho oko bamthunga Kuma kwa kena o profeta utisonto mtwamu dimuna wantu kwa 1794. uba wathi ugongo mamtsuba waka-1794 Abela matita. uba wathi wazala umkhulu Matita Matita kali tena. uba wathi selabuye ethuneni lakho Babika matita kwa 1885. umkhulu Matita waka-1885 Profeta Nzasa. aporofita nangu umkhulu wamasana Nada asaweleka 1922. wazala ngo-1922 Atawafalaka 1951. washona ngo-19 Kana yebala kumbezwa. uba wathi ungayebala ebulandwini njalo Kuri wale solofase. Amen. Kuri wale solofase. Amen. Autabore mthatha mwana esikuchite. Mthatha mwana. uba wathi masuka sithi Wena usana wathanda fala ubuni mumali. uba wathi ungaqini Ubathanda uthinte wenzizo. uba wathi bawonile uyazizwa ukuthi wonile Awubuni umuntu wale fasa. awusunkulunkulu umuntu welizwe Basuke bale futhi kuthukako. uba wathi abesuthi bathi umuntu ngabantu Akena ukuthi ukuthi kasitsha. inkosi ngesizwe Yanele muhabo. Amen. Yanele muhabo. Amen. Ratana. Amen. Agora vai querer mal.
ke le bue masaka ka maoto ke